slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. Баракчабыздын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Так, бүгүн пятница, алдыңкы пятница видео тартканбыз. Бүгүн дагы пятница видео чыгарып коеюн деп. Суббота күнү көрүшөбүз буюрса. Эме боюнча көпчүлүгү комментарий жазыптыр. Рахмат. Жаман жакшы дегендей. Мен азыр Шереметовго келдим. Акчасына неме кылып эле турайын, көрсөтпөй эле. Эми чындыгында эле блогерлер көрсөтүп отуруп, немеге илешти деген туура эле болуш керек, мен ойлойм. Мен деле көрсөтүп эле чыгарып жүргөнмүн. 7000, 8000, ушундай 6000, 2000 ар кандай эле иш болуп атапчы. Өзүм негизи слабый иштеп жатам. Азыр 3 заказ аткарыптырмын, эртең менен чыгып. 1964 рубльга барган поездкамдан комиссия сервиса 25%, 491,16 тыйын алды. Партнер таксопарк 2%, 2% New Taxi Park тугандар. Сунуштап кетем, байланышып, катталып, иштесеңиздер болот. 24/7 техподдержка. Акчаңызды каалаган моментте таксометрден чыгарып аласыз. Дальше налогтудан таксометрден ала баштады. 78 рубль 56 тыйын. Итогиде не калып атат мага? 1355. 69 километр жүрдүм. 35 минута. 36 минута плюс-минус. 69 километрге канча бензин кетти, канча не болду дегендей. Комфорт плюста. Ушинтип экинчи заказдан 946га барып комиссияларды алып отуруп 567 калыптыр. Коэффициент болуп отуруп. Андан кийин Шереметовго келдим азыр. 1900, 600 платная дорога. Кызык жери платный дороганыдан кошуп эсептеп туруп налог алып койгон жери кызык да. Чонтоюңдагы акчаны алып жолго төлөп Яндекске киргизип, Яндекстен налог комиссия алып койгону өтө жакшы да. 2000 канчага келдим. Бонус 30 рубль коштур. 42 километрге платный дорога менен 45 минутта келдим. Азыр ожидаем заказ. Эми 3000 калыптыр. Мен кечеги күнү эртең менен куйган болчумун. Кече эртеден кечке иштедим. Еще бүгүн 136 километрге жетели калды. 2 балычка.
Пробегибиз болсо 117.730 болду. Келгенден бери 1 ай болду. 1 айдан ашты. Комфорт Плюста өзүңүз айдасаңыз примерно 1 айдан ашыктан май келет экен. Арендага берсеңиз ровно 1 айда эконом бул Комфорт Плюс 1 айда, короче, майды алмаштырасыз экен. Пока что жакшы иштеп көрөбүз, туугандар. Комментарий, лайк. Бүгүн кечке видео тартып көрөйлү. Колдоп туруңуздар лайктан, подписка менен, комментарий менен. Кандай видеолор чыгарып туралы, идеяларды айтып, рахмат кебилер, мындай кыл, мындай тарт, мындай жериң мындай болуп тур деп түздөлөбүз, башка болобуз. Выкупка машиналар берилип жатат, сатылып жатат, өткөрүлүп жатат. Алуучулар болсо бөлүшүңүздөр, туугандар. Күтөбүз эми 1 саат 80 место дейт, 80 орун. Экинчи парковкага келдик азыр. Сразу эле бул жака чык. Так, жаңы закондор боюнча регистрациялар проблема болуп атат, чынында проблема болуп атат. Регистрациялар келиши кыйын болуп. Текшерүүлөр күч. Негизи эле Кыргызстанда иштешке аракет кылыш керек болуп калды окшойт. Бара Россия башка талаалап жүрүш дагы чарчап. Лично мен оюмда. Так, 59 минут. Кийинки поездка грязный, 700. Так, достор, саат 12 болду, бензин километр өштү. Так, 47 литр 76 милли. Так, 2672 рубль койдум. Вас приветствует МИО. Старт записи. Вот так вот. Не приезжайте в Москву, уезжайте отсюда. Так, достор, машинаны ТО алып келдик. Бүт китайецтердин уюлу ушул жерде экен. Автосалон, сервис жана башка дегендей. Хавал Жильон, Хавал F7 жаңы чыккан. Бир катар көрсөтөйүнбү? Мына Черетиго 4 дейт го? 4 менен жаңы чыгып турган. Вообще может деп коюп тур, Ариза 8, 8, 7, 4 екен. Может чыгып тур? Ой, Тиго 4, 7. 4, 7 дейм да 4. Бул эмеден айырмасы жок эле го 7ден. Аркасы бир аз айырмасы бар экен. Сейчас. Так, биздеги чери 4-төрдөн. Жаңы экен. Мен 100 литр багажник. 113 аттың күчү бар экен. Вариатор. Так, достор, жаңы Tiggo 7 Pro Max кандай чыкты экен көрөлүчү. Бул эмеспи?
Ушул. Ушул да? Аризаға окшош да? Көлік жоқ. Ол жерден айырмалар бар, тура? Шуның полный комплект алдым да. Үсті ямы. Қаншаға түшті сәнікі? Так, 150 ватт күші бар екен. Крутящий момент 275 ньютон метр. Объем багажа 475 литр. 90. Привод полный екен. 4 вода екен. Роботизированный ДЦ дейді. Жақсы екен, 2 миллион 700. Выкупкадағы егерде желающийлер болса шығарып береміз. Миллион 550 дейді. Привод полный. А? Полный дейді. Қой привод де. Полный привод еді. Оны қорсам простойлар. Қана. Бір нейлі просто простой. Жоқ, этот ақылы светтер жоқ. Трейдинг 170. Семейный программа 150 мың. 900 программа. Не, просто смотрим. Так, 1.6 турбо. 150 лошадиных сил. 276. Мен шуны мына қанды көтерілсе болады екен. Бұл бұл. Орттың емесі да. Почти что бірдей екен, а içi? Қара екен. 290. Крутящий момент деп тұр, нарықтан азайтып қойып тұр. АВД полный привод бар екен. Нормально. Кімге керек? Взнос бар. Жаңғы машиналар шығарамыз. Тиго 4-нің жаңғысы екен, қара мынау стоптордан айырмасы бар екен. Бізде келген машинаның башқачасы екен. Бұл баға біздіңчері Sem Pro Max-тың içi екен салон. Көрдің бі? Мұналар. Ұқсаша? Шондай құттыр. Сидениясы че, отырғыштары? Жоқ, сидениясы че башқаша. Башқачарақ екен, а? Жақсы шығарып тұр, а? Тұмшықтары. Сөгіне өрі че, 2 миллион 40 мыңға. 1100 багажы чоң екен, да? Несі? 210. Мұның көтерсе 47 көрдің бі? Олар 50 қыпа қоңы? Чипават қылады екенсің? Чипават қылсан гарантия жоқ? Да. Черри 8, Черри 8, 4, 9. Дискасыға 5 кеттім. 5 миллион 500 Дискасын тарасың сен. Заңлап кеттір ғой. 20-ші размер екен. Içine қарасы, içine. Бұны анам заңлап кеттір. Қытайда бұл, Қытайға бола өреді. 4 миллион 450 мың. Сен 5 миллион 50. 245 аттың күші бар екен, 2 объем екен. 375 крутящий момент ньютон метр. Объем багажа 2150 литр. Полный привод. Автоматическая 8 ступка екен. Вообще мощный екен. А? Şimdi varsa ama narıl бедный екен. Нарыл богатый да, içine қарады. Жақсы мынау, полный. Нарыл тирали ғой. Черный потолок. Бұның светтерден. Видеорегистратор. Планшет. Арқасын көрдің? Подсветкалары бар екен. Арқасы кішіне да. Спасибасы оңай екен майттан. Майты кішіне немесе. Кішіне сізден башқаша. Носын ме? Антисон бұл. О, антирадар оқшетті.
Ол жағы багаж қойып тұр, салмай. Бұл ырдайды, электронный. Ол ким ырдайды? Сен ырдайсың ба? Машина ырдайды. Машина ким саңарда бере? Да? Бұл баяғындай болып кіргізген да системасы Алиса. Алиса, короче, неме қылып береткен. Сенсорный шамалдатқыч, ысытқыч, Type-C, USB. Жақсы, өте жақсы. Бұлай ешіктері дағын жақсы екен. Мына сиденьяны жатқырып тұрғызушы, арқаның сиденьяларын электронный екен. Прям четко жабылады. Оор екен ешігі. Да. Жақсы. Чері 9. Полный привод. 7 Pro Max'ты тығып таштап тұр салонға. 20 размер. Аризо 8 миллион 300. Мынау. Короче, ребята, машина керек болды. Комментарий жазғыла, телефон номерлерім бар. Ютубта қызматташабыз, саламыз, сатабыз. Так, машинаны ТО-ға таштадық. Домойды қойып отырамыз. Бүгін нормально коэффициент. Пробка тоже нормально бұл жанып қалып бір. Москов. Мен кәлітті қайып қойдым мен. Так, бүгінгі күнді жиынтықтайбыз достар. 399 километр 300 жүріппіз. 12 саат 40 минут жүріппіз. Саат 9-дан 59 өтті. Ертеменен саат 7-ден өткенді баштағанбыз. Так, ақчасы жақшы болды. 9 заказ атқарыппыз. 9 заказыбыз норма болып тұр. Кейінгі видеодан көрішкенше ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.